yılda Медицинский институттан врачтардың білімін көтеру институтына көштім. Докторская диссертация yapmadan ona яңа должность берділер. Ол инде медицинская академия деп аталған бөлімшесінде врачтардың білімін көтеру институтына кафедра мүдірі болып көшті. 73 жылда. Мен оны білем 81 жылда бері. 81 жылда 1 сентябрьге мен оқуға кірдім ординатураға. Ол менің енді завтырында менің жетекшім болды енді наукдеш бойынша. 83 жылда ординатураны бітірдім. 83 жылда оператор бітіргесін мені жатқандырында мен Мишер Малай болсам да яратты мені. 83 жылда мен квартирада шәгір болдым. Старшыға барам болып шәгір болдым. 83 жылдан 89-ға лаборант болып шәгір. 89 жылда мені көшірділер ассистент етіп. Ассистент көшірділер мен 93 жылда Габлаги мой жетекшілігінде кандидатская диссертация yapmadım. 93 жылда, 94 жылға мені енді уже яңа должность берділер. Мен 94 жылдан берлі шушу кафедрада зацир болып өштім. Яғни мен бүгінгі күнде де шушу кафедрада қызмет етемін. Кафедра мүдірі бүтен кіші, но менің өзімнің должностымда енді қазір 2 жылдан артық шушу должността істеймін. Мектеп балаларына енді мен оқыту іші бойынша завучик болып істеймін кафедрада. Bütün программалар, планlar, выполнение плана дегенде bütün өзім істеймін. Гадалай жұмысына мен ішігінде кіші боларақта ол, во-первых, bütün Sovyetler Soyuzu'nдағы бірінші профессор болды. Ондай профессор болмады. Біздің специалист бойынша енді Sovyetler Soyuzu'ндағы бірінші татар. Татарлар бұл вақытта бүтіндік. Кішіге саламайлар, еврейлер бүтінділер должността. Doktorsun disertasyasının en ağır temaga yaşadı. En ağır temaga. Ana siz bilirsiniz de onun özünün kvartirasında, vannasında jili maymun var idi. Jili maymunla şu jili maymunda tütemaşı ona kadar yunurga kadar mümkünlük yok idi. O maymunlarda eksperimentler yaptılar. Bunda onun fotografisi var. Şu maymunlarda da özel prekutlar ülkertip fotoğraflar yazıp, simler yazıp снимок yaptığı için ben de тоже Kraniyastov деген bir pribor var. Kraniyastov деген pribor yapsadı, o böyle maymunga ötünde işini başlagan şey sнимок yapsılar. Bir-iki aydan sonra sнимок yapsılar gerek. Nindi özgeriş var. Nindi yaptığı özgeriş var. Yaxşı yapkamayın, noçar yapkamayın degende şu maymunlardan bir türlü sнимок yapsar için sustavka, bir türlü sнимок yapsar için. O spesialni, şimdi konuşka yapsalayın diyor. Aparat bile, pribor yasadaydı, aparat yasadaydı. Mine maymunlar ikinci, belki çaydan su koyarlar, çocuk poложенияда sнимок түсіреді, sнимоктан қалай, менде изменениялар бар. Дальше ничіп барған, ненелер направление барған. Сөйтіп, міне бұл краниостат қазіргі заманда бар өтеге компьютерлар, MRT-лар, MRT-лар. Біртіресі міне шымнан алған. Бұл изобретение мирового значения имеет. Өте жасаған. Линейка біле сазып, бізге үзілі линия саған. Қатыр енді компьютерда құрғандар, неде граф білен, неде ұл білен, неде русский жіберге. Міне, оның самый зор изобретениесі жол енді. Еще раз көбіменде, ол бет сустав біле связано мне, диссертация. Суставны бірсіле олмады уақытта. Бек ауыр тема болды. Ол оны Yarım çıktı o içine, yarım çıktı. Bizim не только biz Tatarstan'da, biz Kürşedileri, Mari, Utmur, Çuvaşlar, teknisi bizge kileleri, şu Respublikastan politika kileleri, kimin sustafı orta, bir tenisi bizim kafedra kileleri. Bizim kafedra уже центр по лечению восточно-десятичный сустава. Мен onun Gablagimos'un için продолжать мы учим и пособия делать программы, специальные программы, суставы читаю дәрістер апарамыз.
Buraslar yürütemiz, kimge nese anlatılmıyor, bizge portföyler var, bizge jiberler, bu konseptlarımız konstruktifimiz de, işi, neydi, şu hareketli işler ürünler olsaydı, ekleviz, şulay işlergez, pasiyonda biz sizge obaratını jiberler debinde. Eğer de pasiyonlar bir sложный olsaydı, Irak rayonlardan, Selsk rayonlardan olsa, o pasiyonlarımız üzerimiz kalmamız, üzerimiz onlarla onun süreçli jiberler. Bu ay kişilik büyütkende o bile niçin divertirdi, benim için kozanda eti bulunmuyor. Şokat olmayı yakın değil. Her vakitte kredi evinde biz kafesinde iki evine iki tutarıydık. Ondan bütün yevreyleriydi. Yevreyler onların üzerinde обществоsu bitindi. Biz babay dedik, babay bilen iki evindeydik. Bizden ben iki yaş oturarız. Daha şimdi seçerge, vayterge, o minde sizin yapmış o inisiyatoruydu. Ben исполнителем. Mesela tutamıyorum söyledim. Normalde kafeterine vardık. Ben onun okutusu olarak da, onun kafeter hizmetkeri olarak da benim kaplarımız bilen 25 yıldır geçerdim. 22 yıl geçerdim. Ondan sonra yolda gitkeşinde ona ben taşlamadım. Bir vakitte iğne varıp, atlasına bir mertebe, iki mertebe kırındırıp, yığındırıp, aşargalar o krederiminde yürütedireyim. Onun min kilsem oların bilmenler pişken budadır. Şimdi 12-15 bilmen, iki aşağı oturalar. Şu bilmenin bütünması, iş bilmem biri, babam iş bilmem biri de tekrar işe başı direyim. Ondan sonra yine ondan merak kuramında kilit var ya, o kilitten üzüm o krederimini bilmenler alır. Derge oturup şey içedirikti, babayla yıldırdı, kırıldıraktı, fotoğraf giderdik. 2000 yılda babay vefat buldu. Burada birinci hafta bir günde, olalar günü buldu bitinde, bir günde bu vakitte bizim bir günde iki profesörlüğü, bir Zeynep Şahiyev'in degen profesör, ginekolog var idi. Gablayımız nasıl bulundu? Gablayımız nasıl bulundu? Şu cenazasına beni ciddi eksiklik kuyuları organize edip, ben de o vakitte onu koygasın. Medisinski Enstitüsü'nün aktivlik salavında düzeninin pek bir şekilde kronik sözkerliğinde. Ondan sonra ben parçada düzenin kırgında kerdik. Kafeterine bilen birinci oktyabr günde din pazarlıklı değil, birinci oktyabr günde profesörün ülgenkini ve onun ülgeninden nice yıl, nice yıl. Bir yılda kaldırılımız birinci oktyabr günde onu iske alamız. Kozan şekerinde 1. noyabr günde bütün Rusya küleminde zor konferans ülkerdik. Sankt Peterburg'dan da Moskova'dan da kişiler bilgenleri bir yakşı bulduk konferansı. Şakırganik sizin rayondan kiloçe bulmalı. Ve hazır burada sizin avundaydı, avunda sizin uğrunda konferans şekilde indi geçerli terörist. Sizge İskalı bir şey.